mama sea ka mai ka purea ko to apeo nga he koris ko tapuni pe pe fo ke purea ko pe me koris tai lu baba o balo mo bo mai ko ta ko hiri na ia e fa ko nga pe me baba ta ko taun ko mo to luin mo hen ke fa hai a mo bo ko ta ko hiri ma na ka wi fe fitu ko taun ni ko ta ka wi fe hiva Pene ongo koe ngai kawifi na o maroro atu ko e whi moe kina pe lahe ngai whatongia e tauni ka ko kina tolu kou na o toe mai ke whai e whatongia mauinga koe au whamaro ko toa pe ai. I'd also like Brass Band Festival to the Kingdom. We'd like also to acknowledge the presence here of Mr. Howard Taylor, who have come for 2 or 3 consecutive years now to adjudicate our competition, and also Mr. Samuel Awasi. Mawai ko pito kay may bobo ko pa sponsor ko ko ni fire contact ko office equipment from Pacific Finance contact here from our kating nauto mo to ko ni fire teacher mo music ways pe me usila ko ya ko la nei pe ia wake ka ma ka fanau mo fam ki mo tolu ya ke fai mo tawa o ki he me ko na ri ngai ta he ni ko ya ka ke to falolo. I'd like to welcome also our friends from overseas. I know that you are here for various reasons, but the fact that you are here with us tonight, we'd like to hope that you will enjoy the music of tonight. Koya fifia ke tandan lere ki mutol ko tope, pamore more ka tau oang ha pas na ba tau fanau, o na fa ko ma na te o mo e te malo ki. Malo hen ya Freti Atiola ko se ai e komiti ko ni o e tukang hen ki a adnai se tamu pe au ko to kon sea ki fai pe ki fra mala ala i tau ka tonga i pon me he potonga o polisi na to kon mai i tau ko to pe ki fra ko tau ka tonga malon nice Mala betul bilai, kalau pergi mufanga na fata posana pagi pergi channel briefing ke PT Fire de Motuan, fia fini, mo fia fa bongi, oku ife ngai ife ko ni, ko grupo A, grupo A dan grupo B, ta kamata fia fini ake grupo B, ake ife ake nau masi ke nau test piece. Hoko maleva he o se ife ni ma ko ya ai grupo A ko ife fa na ife na test na masi pe pe ke na him apong pongi o vice versa pe ma fuli pe o grupo B na ife na tole na him pe na masi pe hoko maleva grupo A pe na test piece apong pongi pe e po fala ite o kutau ka to pe ko entertainment tak ta mindi te tani ma ai fe no ko to pe mahal ko no fasi tespisi con ko filma he o contacta con pe mi a serie pe pe forma con Ricky pe New Zealand ko fasi ko ya ko mahalo ko a ngata haya ko isi ko fa he fa nau in a career music ka ba ka ke ne se pe ne mo ui ko ta musika ya ko mo tespisi ko ma he ngata ngata ni ko laki fasi ko festival for music for festival ko fasi no wa ko Jenny Man ko fasi pe second grade nga hifi New Zealand pe mo aseria nga fia hifi nga hifi to ala la na to ka o tu pe ta fana pe mo to fana e fia fini ko ta fana mo ta pe fia hi ko na fai ko ha hifi le ta ko na fra ho music mo nga fra hino ko to pe fra ko to ta composer pe na fra ho ko ya ko hi ko fas ko ni ko ma lo to au to he mo fai si to to ko ni pangai na lao na lima na ile time ko to pe he mga fa na ka ke to kalau lo tu ka te bring mo to ho ba to ba malo anaisa kimu au patau kamata ko kore fra mole mole atu hange pe ko ya mo me ai
fie mau vito e tau whakalongolongo ka wifi mei mui ka take ka wifi e mau vito whakalongolongo i ka mata e tau whiauhi ka tau tatari mai ako maalunga San Telu St. Andrews High School nau ka mata e atu ai kulupu honoa te mo test piece te Jenny Man
journeyman koe kakai whaifononga. Koe whauia e tanganta ko Ray Steedman Allen i tau e whare i tai wai ua Kale ui ki lau hi foi. Whamalo la e toke tau i whanau malo pito ai ke omi taimi ma mo whanau ke whakato e tau mai whatongia fu tau ka whakafa koeni lawa atu e tau whatongia whakafonua ke tau hiri whakalauni lawa atu mo e ngahi whatongia whakalotu na koe tau tātuku a kene tau ngahi kātoanga whakawhiawhia e tau koeni e tau festival o musika koeni e ngahi Ifpalasa hangi koe na ulawe atu ki ai maupe mo mea ai pe koe tau mua o i whea au hini e koe kātoanga ni whanau i ngahi hokate na wako i kāu i wha koeni e nini wharu fwoi te e whanua a mai na wahi whatangia whafonua koe wā o musika koe mene no a mai o tau whanau na whanau ka hoko i tau whanau hoko musika mene no a mai o tau whanau ka te kamu a mo tolu ko unity diversity hoko pēr musika whakakaha me i tau tolu neongo i tau pehe unity in diversity ko kauwhifi ki kauani i ruku hanoa kauwhifi ki kauani i ruku hanoa o tui ke keu toi lawa he ngō atu mo si mea mai pe o ilo i ai kauwhifi koe ni koe oni pe moe poa pompongi ke tau whakahingoa pe ki nau tolu koe kauwhifi whikau atu kauwhifi whikaua kauwhifi whikatolu ai a koe kauwhifi whikaua eni i he kulupu hono wā nau teu ke nau whai ai ta journeyman ko whastutu ni ia Wat I pay from all of our sponsors. Ministry for Education and Training, the Moefale National Council. Office Equipment, que our main sponsor here. Tuanga Alpha, tau Tahawaka. Broadcom Broadcasting, Radio Walufitu Poininima FIMA. Digital Tonga. The new IT. Malo, kapas kasi imay. Kawifi fikaua, ihe kulubu honoa. Fasitutoni ta journeyman. Faifi Samiu Atiola.
Paskasi mai kawifi fikaua i grupo honoa ya moena test piece da Jenny Man kawifi fikaua ia i grupo honoa ya moe fastu toni da Jenny Man o te pe whakamanat ka mautolu mo bea mai i he ngalu ia ke la peke mo fetutaki text ke mo family i mo ngai kau ngā mea ki muri i he YouTube live stream kai pe i pe kia e paula mo mo la tu ka tau sio whakataha mai pe mo mamani i he tainim YouTube live stream kai pe i pe kia e paula mo mo la tu ka tau sio whakataha pe mo ki nau toro tau kāinga mei muri e whoki tō pureanga kāinga he ope mo a wheitu pe mamani ku pe ke YouTube live stream kai pe ke e paula mo la tu ka tau sio whataha pe i he tainimi ki tau kātoanga kono whai whamaro te pe ke tau kau sponsors Ministry of Education and Training ka mo e Whale National Council Office Equipment ka nau main sponsor ia e tau kātoanga i he tauni Friendly Island Shipping Agency mo e tau kau taha o tumotuanga alfa Broadcom Broadcasting le te o walfitu poini lima FAMA Tonga Broadcasting Commission Tiki Sel Tonga Sabrina Chicken Bilobilo New IT Kawamatoto Simote Mokali Mumbai dan Prince Alvin
Polis taunga, mai polis kotupo uluaki, tuke ke makana ko hini, ya momo masi. Oto pe whamanatu, wa pongpongi, ke tau toi heni i e taimi katao. Ke whitu meu ka mata tātou kalama a pongpongi. Ke te tātou whaosi ki whalaite, i taimi katao pe. A koe whalaite, e waka mata mai laka mai tau kau i whi, i he lima, koe hawhia lima, pia me wakuna, tau whaosi mai ki heni, e whalaite ia, o whaosi ai e tau festival o musika o tau koeni. Ia ko tau kaina ko ia i kahi. Ia mea me wala ko tui mo maa pe heka i he protocol broadcasting i he kaina kau pe. I he walfitu ko i nima e whaima. Whamara i he walfitu ko i nima e whaima. Protocol broadcasting i he whamawhola hana dono tau whiawi. Kami tahu bahwa ya informasi dan mui, informasi mui ya, internet, orang memulai. Kawifi hana tolu i e klupu hono wā tēnā au i fi atu ai contest piece pe koe fastu tūni ta Jenny Man. Kawifi hono tolu weni, klupu hono wā. Nā teu se contest piece, te koe fastu tūni, ta Jenny Man.
Halo. Kita kata pas-pasi mai fika tolu. Kawifi ya hono tolu. Ihe kulupu hono wa. Ya moi fasi test piece fastu toni the journeyman. Faifi Vili Powono. Malobi. National Council Office Equipment kita major sponsor yang OE Friendly Island Shipping Agency kau kahambaka otumotuang alpha ayawai kahambaka ke otuang alpha Fisher Broadcom Broadcasting Radio Valfitu Poinima FAM itong atap wabaan muhapai tau whanongo kātoa pegi tau pokalama i ahoni i he Broadcom Broadcasting Malfitu Poinima FAM live i he pōnu pia mabongpong pia mawhalaki Jidisel Tonga Sabrina Chicken Milo Milo New IT Kawa Matoto Simone Mokatri Olivati Queen Salote Memorial School Paul Ramo Paula Boy Obotor Boya di Halo Open Kuwi di YouTube live stream live Kaya mikaya Paula Moy Latu Tatau sio whakatakape mo whanong o whakatakape Yepon YouTube live streamline Menatu atu ki he koristonga mahalo pige ke mau mai ai himi mo masi kata ki koristonga fema tu me kau famau o mo himi pe mo masi ke tuku mai rewa he taini mi ki he kau whamau. Kata kisama ka pau ku mea ka whakau pēta ke aluki ai. Teu ki e kulupu hono wha, kauifi hono wha eni i e kulupu hono ua. Kauifi fika wha i e kulupu hono ua, me nau test piece, ngai fastu tōni ko toa inu nau whai e pōni, e kulupu ua, o e the journeyman. Tau tankari a e kulupu, kauifi hono wha i e kulupu ua.
wifi fika whaeni i e klupu hono wa. Teu ki nau tespis, fasitutoni the journeyman.
Paspasi atu o ifi fika wha i krupu noa o mai nau whaifi preria apikotoa la waki. Ifi fika wha eni i krupu honoa mai nau tespis the journeyman. Toi pe tau ifi e taha, toi pe ifi e taha, i he kulupu honoa pia mo e tespisi. Pia kahiria te tau hoko atoai pe, ki he kulupu loaki o guiai a ifi e wha. Aia e whakahoko e he kulupu loaki ia a e nau himi whiri, pia mo e nau masi whiri. Aia ko e nau foi item e ua. Ko whi item ia e ua a e kulupu loaki, ko e nau himi, kahiri pe nau himi, te nau hoko te pe ke nau masi. Ka kutoe a e kulupu e taha, ifi e taha i e kulupu ko ini, kulupu hono wa. Ko ifi fika ni maia, ko ifi fika mui taha ia ko ini e kulupu hono wa,
I he test piece the journeyman. O te be whakamalo ki lau kau sponsors. Uruaki ki Ministry of Education and Training pe moe Fale National Council. Office equipment pe kau I the major sponsor ia pe kau kata I tau. Friendly Island Shipping Agency pe visa kau takapaka pe tuan tuan alfa e o biar kau baka pe tuan alfa. Fisher Broadcom Broadcasting Radio 105.5 FM di Tongatapu Hapai Mobaba kau lain mekai kau kau sama kau sekali kau di Poni Tonga Broadcasting Commission Fisher dan tim Tonga Titi Tonga Sabrina Chicken Bilo New IT kau matoto Simote yang mengkaki polbari mungkin salute mengolah ho yang mengkawal mau motor kona IOP NAOP OP ke YouTube live streamline kai PDI kau mau latu kau faham kata kata lambe museum atau main di kau parang kau kata kau Kamalo atau radio Broadcom Broadcasting radio 105.5 FM di Farafeha Kotak live kau tol yang mau bawa yang mau apa besok di Tonga Broadcasting Commission FIC dan di Tonga Kamalo dengan kau kata ini wala tokoni mai kalawa se audi kami kapa kona ini koki komit fokoni we kasi ni dia to se ni di ko kole kira montol koki komit koni angege na ula ga na ulaki ke tau tokoni pe ta to ta fa na wa ko na tare ni di musika huwa ko musika ke framelino angaya ba tau fa na wa ko tolu ke unity in diversity whakawhoofa i tau kekehe tenko whakatahai kekehe te whakawhoofa to tamua bea ki komiti koni te kia ha whakatuku baanga i komiti to hinga e ma kore atoa he mo tokoni mai tau sponsor lawa ki whakapakato nga katania koni te kuluku whakaosien te kuluku ni hononima Kawin hononima Kaosia di Pulau Jawa di testis ke hospital ini terjadi koi hangi koi nau Korea tu kaki tau ngau ya ke hingo ya kau wifi koi malo pe ku talato hingo ya kau fai fi koi Korea mai pe ke talato nau hingoa ka tau ngau ya ki pe ai ka wifi fika ulaki ka wifi fika ua ka wifi ka tolu ka wifi ka fa ka wifi fika ni main ke ko ka wifi ka o seni I kulupu hono ua I testis to ka fasto to ni ta journeyman ko tau aho falaite aho final o tau entertainment te tau to ki ngau ya ke hingoa o ngai ka wifi Pasi mai ka wifi fraos fika nima I he kulupu hono wa ka wifi fraos yen I he kulupu hono wa ka wifi fika nima ka wifi kulupu fraos yen
i grupo honoa i nau whiaui i whasitūtōni e koe contest piece the Jenny Men.
Kata pasasi mai klub Fraosi ififikani mai e klub honoa na mo na faifi makane sivi malo klub Fraosi ya klub hononima ko ifi hononima ya na fraho kwatu ai tespis ko fasto toni ta journeyman Aia koe kauifia e nima i he kulupu hono wā. Pea koe lawa whalere ia e nau whakahoko ai whasif tūtōni pe koe tespis koe journeyman. Te tau hoko rewa ki he kulupu uluaki. Kulupu uluaki o wai e kauifia ai e whā. Te nau whakahoko atu e nau himi whiri pea mau nau maasi whiri. Ai o koe ka uifia e wha. Koe poa pongpongi te tau piri urewa. E te spisi ai kulupu uluaki ka himi mo masi ai kulupu hono ua. Koa pongpongi ia. Ai koe tau mafuri pe tau programa i a honiki a pongpongi. Kore atu ki he kauifi koe ni i he kulupu honoa, kauifi koe ni enima i he kulupu honoa. Kataki o tau kei maa kopo peheni. Koe tau whakaosi koe anai, koe tau whakaosi atu i a hifi whakatataha. Koe kore atu ki he kauifi koe ni enima koe ni osi i kulupu honoa. Mo koe i tau whuku tangie e nei tuha e na. Kama marohi biai o tau tautari wāo me ka kūpuru aki ko kauifi pe whā. Aia tau kūpuru kauifi ki tau wāki eni i kūpuru aki. Tēnā whakahoka ko a himi, koe nau himi whiria, e kahiri e nau himi, te nau whakaosa grewa e nau mas. Whiri pe moia. Aia koe nau whai ai teni e ua, a ifi kotoa pe e wha koen i he kulupu uruake. Oto pe whamaro ke tau kau sponsor, o e tau kātoa na festival o koen i kaoni. Ki Ministry of Education and Training, e moe whare National Council. Ki Office Equipment OE, koe tau major sponsor ia e tau kātoanga i e kauni. Fisher, the Friendly Islands Shipping Agency. Kau taha waka o tu motuanga o wha, ai au wai e tau waka koe o tuanga o wha. Broadcom Broadcasting, le tio 1.5 FM. Tonga tapu wa wau pe mohapai o nau live i he kainini ki e tau kātoanga. Tonga Broadcasting Commission, Radio A3Z pe mo TV Tonga. TTCL
Malavaya Himi, meet all the traffic, Leonard Valentine. Ko himi firia ai kawifi fika ulaki koini I he kulupu ulaki. Tau te watu ke nau contest mass Pancinero Fasia Talata ko Rima. Ministry of Education and Training dan Faro National Council Office Equipment Kedamen sponsor itu kapal OE Friendly Island Shipping Agency juga visa untuk botol alpha Broadcasting Radio walau 7.5 FM hangatonu ia itu ngatapu walau pia moha pai Tonga Broadcasting Commission Free Set nama TV Tonga Mau pas kasi mai hawifi fika uluaki ye kulupu uluaki ya moina masikoya Pancinelo Arima
nau whaifi Isle Koka. Malo. I fifi kauluakia, i he kulupuluaki, pia moe nau himi, pia moe mas. Tau te watu ki he tau i fifi kaua i he kulupuluaki. Kane osi pe ia, kato pe tau ua. Tau wawe au ito pe i he. E via fini. Watu pe whakamanatu kwa ni ki a pongpongi. Si ngahi whanau. Ngahi mātua ma tau whanau. Tau toe i he ni pe a pongpongi taimi fitu. Whahoko atoa e tau polo kalama. Pe te tau tok whaosi ki he pōwhala i te. Aki ai entertainment. Watu e pe whamalo ke tau kau sponsors. I homo tokoni mai kai whakahoko e tau whatongi a oe ki komiti koini, ki komiti i whiparasa ngā he korisi. Moe nau tau mua ke teke tare niti e tau whanau i te whaka musika. Ai a bukau pe ai a i whiparasa ai. Lua ki teke honau tare niti. Ua tokoni ki whakamerino hoko musika, ko whakamerino a maia, o i tau whanau he ngai korisi. Ka koe tolu, Unity in Diversity. Mata ni i tau keke, ko tau keke, tau whakata, tau whakatane. Ko tau i me, ngau e tau, ai ki komiti i rasa kone a ngai korisi. Ngai pe mgoia no meali, kai whatongia e tau wifi, kamatame me tau sipoti, tau i whakatataha. Hauai ki e tau katoanga he whakalam kona e tokiosi, i whakatataha. Tau au maeni ki he tumutumu mahalo o e ngā uwha musika e ki kātahan, ko tau katoanga festival musika, koni o whakahoko. Ko ngai kawenga tau mara ia, a ki kau taha iwi a ngai korisi. Pamarot ki kau kau sponsors ki he Ministry for Education and Training, Ramon Fare National Council, Office Equipment, OE, the main sponsor ia o kau kātonga o kau ni. Friendly Island Shipping Agency, FISA, kau taha waka o ngā ofa, nau tokoni mai, yang whakawharau mai tau kau hiki koe ni nei wawau, Krista i lulu wawau, whamalo lai ki tau kau taha waka koe me Friendly Island Shipping Agency o tu motua ngā ofa. Broadcom Broadcasting, le tio walo fitu poni ni ma, tau whanongo hangaton lai viai ki e tau kātoanga. Tonga Broadcasting Commission, A3 Set, pa mai TV Tonga, Titisel Tonga, Sabrina Chicken Willow, Kaua Matoto pe mo New IT, Simote mo Katri Paulivati mo Queen Salote Memorial Hall, pe mo Paula Moi Moi, mo tolu kona i he ope, mo hupe ke YouTube live stream, Paula Moi Moi la tu, mo mamata mai ai, hangatonu ki e whea auhi o e poho koe ni.
wifi ni fikaua ka wifi ni honoua I he kulupu luaki te nau whakahoka te nau himi whiri ko hingoe nau himi on a hymn song of Philip Bliss ko nau himi ia pe te nau tō whakaosea ki e nau masi ko e Blaze Away ka wifi ni honoua o e kulupu uluaki kata pasla singi mai fai fi mai ka wifi fikaua I he kulupu uluaki pasla singi mai e ifi fikaua Kau himi on a hymn song of Philip Bliss ko nau himi ia pe te nau tō whakaosea ki e nau whasimasi ko e Blaze Away
Ke lava ia e himi e ka wifi fika ua koe ni i e klopolo aki. Moe nau himi whiri ko ia on a hymn song of Philip Bliss. Nau teo teo atu ke nau masi, nau whakaosi aki, the blaze away.
kata pas pasi mai ifi fika ua kulupo lagi pe mo place away no fai fi tulos lutui toi pe tau ifi ua famana tot pe ko pongpongi ko mafuri pe tespisi ai kalasi ulaki kahimi momasi ai grupo noa ko pongpongia e tespisi ai grupo ulaki kahimi momasi ai grupo noa taimi tatau pe te tau heni pe taimi tatau pe toi pe tau kau ifi ua o toi pe whamalau ke kau sponsors ko nuk teu ke nau sponsor hu mai a pongpongi mo tolu ken me he au pe hu ke pe ke YouTube live ke paula moi moi tau mama hanga tono be mo fanango nga tono i he taimi tatau pe i he tainimi whakataha pe a mo Broadcom Broadcasting o nau live mo nau tolu i he tainimi pe radio wal 5.5 FM ya ma tatare te ki komiti masivani si hamo toi ofa a pongpong mo falaite ke taimpe ngai use ni di kona ku kai ke mo ilo pe ave ki fe o mai ke ki komiti ko ni a pongpong mo falaite ke fala la ke ngai fatongia famalo ke ka sponsors Ministry of Education and Training pe mo fale National Council Office Equipment OE ke major sponsor ya tau ka tonga ke tauni Friendly Islands Shipping Agency Fisher kau tahawaka automotive nga ofa menau tokon lahi mai yono fafulau mai tawi kawifi ko ini be tailulu fafuhonga imar ngai wahe tahi Tonga Broadcasting Commission Avery Set by my TV Tonga TTCL Tonga Sabrina Chicken Bilo Kawa Matoto my new IT Simote pe my Katri Polivaati pe my Queen Salote Memorial Hall pe my Paula Moi Moi e YouTube live streamline motor way e ope hupe ke YouTube live Paula moi moi latu tau mamata mayai ki tau katoa nga hangatono i hetai nimi pe hamalwat ki tau whawhiang lagi ke nofo e mai tau whiawi se e kau puri ako e mai koi se tonga tapu e sa ke mai simu e ki kau puri ako na wala mai pon kena lagi tau katoa nga tau whana Pamalat yang matua atau tanfano di popo ban kita feauhi. Te watu eni ki kawifi honotolo o kulupu uluaki kawifi honotolo o kulupu uluaki ko nauhimi Kingdom of Heaven ko pure anga langi Kingdom of Heaven ko nauhimi ia Fawia Edward Elka fototo e od huyum pete nau tok whakaosi aki ai nau military march, the pomp and circumstance. Kawifi hono tolu weni, pia toi pe taha. O kulupu uluaki. Kata paspasi mai kawifi hono tolu. Moe nau faifi. Paspasi mai grupo in
kingdom of heaven. Pete nau tuk whakausia ke nau mass military march koe pomp in circumstance. Ko le te peke matangau fia mau pe tau whakalongolongo. Hataki i tatou ka waifi koe mei mui. O ato e maku. Tau toki pasi pe i he hiri ai whakahoko e whasi.
pasikasi mai kulupu hono tolu. Kawifi ni hono tolu. Kia mai nauhimi Kingdom of Heaven. Te tau whakao si aki in our military march, pomp and circumstance.
o klupu loaki me nau faifi sefes lutoi pasmasi ate kauifi fikatolu i he klupu loaki nau whakahoko e nau masi military march for pomp and circumstance. I he klupu loaki aia koe tau festival koe tau ni koe kauifi e nima i he klupu ua kauifi e wha i he klupu loaki aia koe tau wao paeni ki he tau item whakaosi kauifi fika wha o he klupu loaki moe nau himi whiri pia moe nau masi hono whiri whamanato atu kua pongpongi te tau toi heni pe i he taimi tatau e whai ai e he kulupu wā ia e nau test piece kataki e nau himi mo e nau masi kai test piece lima ai hifi kotoa me ka te tau rakamata te tau lakamai me wafuna i hafa e nima Kihen o whakawai tau whainoho i he pōwhakati. Kaya me tu e tau korokalama. Lama tau katoa o kaupata sponsor Ministry of Education and Training dan my fellow National Council. Office Equipment OE, the main sponsor ia tau katoa i tau ni. Friendly Islands Shipping Agency, FISA. Kau tahawaka o tumotua ngā ofa, nau tokoni mai, ki heno whakawhalawa mai e tau kauifi, me wawao. Broadcom Broadcasting, Pia Malaysia Walfitu Point 5, Tonga tapu wawa o tamu apai tau whanongo lai mai i he pōni i tau whiauhi. Tonga Broadcasting Commission, AFZ Tamatiri Tonga, TDCL Tonga, Sabrina Chicken Bilo Bilo, Kaua Matoko, Tame New IT, Simoti Mokatri Poriwaati, Tame Queen Salote Memorial Hall, Paula Moi Moi, Tame whahoko online rate e tau kātoanga i internet. Pia whakaosi o ofisa ngau polisi nau tōro nau ngā au raha whakakate mai whatongia ka lawa e tau kātoanga whamarola i polisi komisiona e tarehita e moula no tau kauifi koto ngau e polisi i hono te piru i tau kātoa koni i tau kotoa me tau wha homo waini. Watu fukia whamaro ya moe kakari whiwhia motoro kone me i ope. Motoro kone me i ope mo mamata mai ki tau kātoa i he radio Walfitu Point 5 Broadcasting pe koe YouTube live streamline a Paula Momoi Latu ka pau waha mo tokoni kei whainga maari e pe ke mo tokoni mai mo tolu wana he ope wongo atu e whakahoha anu ki kātonga musika koeni ngahi ifi parasa ngahi korisi loaki ke tokoni ke te ke tareni te tau whanau ua ke hoko koe whakamerino anga tolu
ko unity in diversity ko taha e tau kehe ko e mo tolu ko na he ope mu whanongo mai ki tangi lorofie maari e pe ha mo tokoni ka wifi whakaosieni o koe whika whaeni i he grupo waki koe nau himi I know thou art mine a Leonard Valentine pa te nau tau whakaosi aki a Magdalene koe nau himi I know thou art mine Whao ia tangata ko Leonard Valentine. Pate nau tok whaosi aki ai Megari, koe nau Condes Mahakia. Kata ke kau mapu o ta ofia tue na moe longa o te mapu malo ko ia ko whanonga peka mapu pa ke toko ni atu ke aike te mapu leo lahi angi
pas mai ke himia ai ifi fraos ko ni he kulupulu aki I know tau at mai fawe tangata ko Leonard Valentine te nau fraos ya kireva e tau katonga i he fiafini e nau contest march ke Gregory John Van Ten Famalo ato e pege tau kau sponsors mantui mo tau proklama ki a pompongi time katau pe fitu i holofa manatu kuin salote ko tau whakaosia ni poni tau tukuwa vea bito e poni me hai tau taimi hongo fulu beo tau tuku Kalau kata pas kesinai klub Frausia ia klub Uluaki menau faifi eloni niu kone lava ia tau polo kalama koe ia oni poni siu tau ngata pe yang ofulu
whanga penga whatap koto pene a whakia ke tau kātoa ngā i he kamata anga i kātoa ngani. Kaya tā ki he motuani ke no atu haki i rea whakamālo i he tau pokolama koeni ko e festival o musika ngahi Palasa a ngahi korisi o tonga pia koe tau hoko ne wha pia koe tau kamata i he poni moa pongpongi pia moe whalaite ko tomua tuka whawhitai ki he o tua mafi i he ne whalaolawa na tula moe ngahi mea kotoa pe kai lawa ke whakakato ai tau whakaukau koena e ki komiti pe he ki he tau kau i whi ke whahoko ai e katoa koe ni whamalo he ni whiauloa ke a te whamalo ke whawhanglangi o e pō koe ni ki a aisake vaisima koe pureako e korisi a whou ka koe se a whoki ia o e kau pureako ngahi korisi o tonga tapu whamalo ke te koe pureako i o mea mai i ahon whakalanglagi o kamatai tau kātoanga koe ni a loi peru ngahi mōua ka te tuku ngahi mōua mea ke lawa mai ke kore a te tōpiti ki whakalanglagi e tau kātoanga musika festival koe ni e tau ni whamalo wa tōku ki kau pureako ke la sansamate e ki a Sefaloni o kau pureako tōpe o lawa mai ka whonga e mai kau pureako ki tau kātoanga whamalo whokeni ke kau churches kau whamao Howard Taylor, Ricky McTennell, Samuel Awasi, and Peggy Reese. Thanks for coming. This is the 4th consecutive years of coming to our program. And thank you for the very most difficult task of judging these wonderful parents tonight. Malo Mito, Kika Kuriako, Famalo, Kika Kaufaifi. Kau whaifi, me kau ifi. Ngi koe na olau kere nai, i whatongi a mamawha koe ni talo e ni ne kamaranga e tau. Kato e kau mifi koe ni i pōni. Me tau kātoa, lama me tau kātoa ma whakaforua e tau i whakalau, me mahi whatongi a koe wabe, e tau a mai i pōni. Whamalo la ki kau whaifi, kau mai whanau ifi. I whatongi a koe ni hange pe koe koe tau koe e kātoa mani. Koe tau teken e kahau, e tau whanau. Whamalola heni ke kau sponsors. Kau sponsors i he lawalere i ho motokoni mai. Ke whakahoko e tau kātoanga i he aho koe ni. Te uki iwi whakaoset peo nau ingoa koe ngā ke nau mawhana. Ke i hoko hoko te ka e nau sponsor e tau whea uhi. Ke Ministry of Education and Training, te moe whale National Council. Office Equipment, OE, the main sponsor e tau kātoanga. Ke Fisher, Friendly Islands Shipping Agency, kau tahawaka o tumotuanga o wha. Ke Broadcom Broadcasting, 105.5 FM Radio Tonga Broadcasting Commission, AFZ Tama TV Tonga. TTCL Tonga, Sabrina Chicken Bilo Bilo, Kaua Matoto pe mo New IT, Simote pe mo Country Poulivaati, Queen Charlotte Memorial Hall, Paula Moimoi, pe mo Police Commissioner, mo tau potungau e polisi, i he tokoni mai ke whakahau sponsor e tau whea hui. Whamui e whamalo la het ke ngahi mātua, mo toluia, ke whamalo ia lahi, i ho mou kei ofa i ho mou whanau, mo tui pe mahalo ke tau mua o ki whea hui koe ni, mo tau kātoang koe ni, ke i lawa ke o mai e whanau, pea mo tau hi mai ki e tau ngahi kolo karama neo ngone whaingata. Whamalo whakausika mo tolu kotoa pe, mo lawa mai i he pōni, mana toi a pongpongi, te tau toi heni pe he taimi tatau, te tau toki whakaosi e whalaite. Koe ane pe he, kai kei toi whakaroloa, koe ngata ngai ki whamalo, pako kore ke tangatai whewkau, ke Sefaloni, ke ne whakaosi mo e tau kātoanga, te tau whakaosi mai e tau ka wifi a ke a whaskafonua. Malo pito, whewkau. Malo abito, ko kole me mua ke whaiwhi,
ke nau mole mole i se mai a foi himi me se taha ke wha o se tau proklama i whewhinga. Mai mau whawhita mo malo ki o awhio ko tu ke mau ikuna ai proklama o e whewha koloku tumutumu e mau whawhita I e kumahini kate ki mau tolu i he ni o lau maari o tataki ki mau tolu mo e proklama mo whahako mau whawhita e mo malo ki koe ko tauhi e mo keresi lawa whakakata ki ai proklama i se sinu no ki noa te o lau maari ki ne whaha mau tataki ni whaha mau whakakoloa. So, whawhitai atu ka maulawa o whitaa ki nima, ki whakakato, ai tare niti, mo whakakoloa e ui ko ki whaima ki mautoro. O kore kata ngai tāpu ki ni a sisukulais ka mau whamu hui e meni. Peko ke resi tau ika sisukulais o wate o kata mai, te hoi la maare mani honi, where ka matau pe awa nā hiri, ka whaipu tai ngata. Amen.